Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen Trading License kelangcari asai kedeng pon bom ahut Department amonit areng ahu ke sonang da kabuthak EJYCP asai hemalong Karbi lo charli asong mate KSL pen EJYCP atom pen pherang kyame ke phapon Ini pria cikloni pai engkora toksi arni Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Taxation Department atumpen Bokajan Police Station ke parlo Sukhajan along Kulat ahum tinalong Trading License ke check pon bom ahut Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum wanglo bonta alang litum amethang agari pension se angkosi Sukhajan Dipurot ke dam atwar angden along Bijoy Singh Arun Kumarjia Baliram Prasad Atup Monit Pangrum Paksi Towar Tonpetsi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atuma phan arengahu pasodaklo Lapen inut mohen tok bipul lokel amunet thekdon longsi kerap donji aphan kabor iduna porahut alang phan sitame arengahu pasupanlo মই ডিফু যাম বুলি ওলাইছিলোঁ কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে টেক্সেশ্যন মানুহ হৈতি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তেহঁতৰ নৰ্মেল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে সুখান যাওঁতে মই ডিফু যাওঁতে বাটত চবেই ইয়াত কেইজনমান মানুহ আছিলে তাৰমানে প্ৰায় 700-800 জন মানুহ গোট খাই পেলাই একদম মাৰিম পিটিম একদম মৰাই দে একদম কিবা দে বুলি কৈ পেলাই একদম লাঠি দাও একদম কিবা পাথৰ দি চবে মানে এটেক কৰিব বিচাৰিছে সেই যাওঁতে মই বোলে বচাবলৈ ওলালোঁ তাতে মোকো এটেক কৰিলে ইয়াত চিলাই পৰিলে 3টা তাৰপিছত এইকেইটা দুখ পাইছে এইখিনি দুখ পাইছে এইখিনিকেইটা দুখ পাইছে আৰু ৰড পৰা মাৰিছে মই মানে যেনে তেনে মোৰ বেলেগ উদ্দেশ্য নাই মোৰ উদ্দেশ্য খালি মাত্ৰ এইটোৱে আছে কেৱল আপুনি টেক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মই টেক্সৰ মানুহ নহয় মই বেপাৰী হয় মোৰ ইউনিট আছে সুখানজান ছুপাৰ মাৰ্কেটত মই এই বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কৰোঁ আৰু চবেই মই চিনি পাওঁ টেক্সৰ কথালৈতো আমি টেক্স দিয়ে আহিছোঁ আৰুতো দি যাব লাগিব সেইটো মই জানো যে কথাটো হ'ল একো হুট পুজ নাই খালি মাৰিম পিটিম আজি 4-5 দিন আগৰ পৰা মই ইংগিত পাই আছোঁ সুখানজান এইটো গোটেই প্ৰি প্লান হৈ আছিলে তাৰ মাজতে এক নম্বৰ হৈ গ'ল বিজয় সিং তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু তাৰ লগত আৰু 5-6 জন মানুহ আছে তেওঁলোকৰ টেক্সেশ্যন মানুহ যেতিয়া ডিফুৰ পৰা আহে খালি মানে মাৰি পিটি আৰু সিহঁতক হত্যা কৰিব লাগে বুলি সিহঁতৰ প্ৰি প্লান আছিলে সেইটো গম পাই পেলাই মই আজি ডাউট হৈছোঁ মই যাওঁতে ডিফু যাম বুলি আহিছিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ এইটো কি হৈ আছে ইমান মানুহ গোট খাই আছে কিয় বুলি তেতিয়া মই তেহঁতক বচাবলৈ মই ওলালোঁ সেইতে মোক দুখ পালে এখেতে একদম অৱস্থা নাইকিয়া পৰিছে তেখেতক মই প্ৰথম মই ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰ লগত 2-4জন আছে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ এনেকুৱা কৰি পেলাই যেনে তেনে জান বচাই পেলাই আমি আহিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসন মদত লৈ আমি হস্পিটেললৈ গৈছোঁ Labangso Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen Trading License kelangcari asai kedeng pon bom ahut Department amonit lapen local amonit indudabang phan areng ahu kapasodak aputhak sodak pen KSL pen EJYCP atum chingrum pet pen pherang kyame phapondo Labangso pherang kyame ke phaponalong Karbi lo charli asong mate KS tiripia me ame puthang sing timung kaning je ponatengke Arun Kumarjia Bijoy Singh Baliram Prasad atumaphan Prabjin pen naping nangvek nangji Lapen tim Karbi Anglong atum jongsi ingtang rak pulotangte nonamat la tumaphan kulat ita bhata hehui papurlap hai pulotangte tim Karbi Anglong ingtang rak lopuke Karbi Anglong arat nangchinipo Lapen piniason Taxation Department atumaphan areng kepasoke Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan si areng kepaso lopusi KS tiripia me amepu thangsing timung pen ningjepot Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Officer tum
Karbi Anglong and West Karbi Anglong alo trading license ke check mate trading license anu tin phanta ke pasilamji upen Sukhan Jana long pini Karbi Anglong Thomas Council Taxation Department officer tu wanglo hal bangso Sukhan Jan akulat malom trading license check bom hut mate trading license awareness pi bom hut pangthek thithe tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrum si hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han ki ther ki hap lapen areng ki pasu laki isi chi thera me laki pini hala bangso pang thek thek the adimolong manghume me la bangso ghotna ke doke ning ta kang me Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tum han mane home ki bang Bijoy Singh tho Arun Kumar Jha tho Baliram Prasad tho latum si tuman ireng ke pasu ke thera me lake hala taxation department officer tum hala reng pasu kori lake Karbi Anglong Autonomous Council pan kilang rem Karbi Anglong Autonomous Council se kang tho kilang rem lake chithera nangji ni leke chithera pe an leke pini ke ate komane jongjung pen la bangso trading license selam nangji pokodak along akulat kitam kali lake Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department a hukumat eng selang ni tum mithang saya se claim tang de mithang saya ka se claim long la bange thom tung bang suri se munit pangrum si hala bangso taxation officer thong areng pasu ke piloi tum lang ding kuma asi ning kang me lepen ning ta oi pi khangjang pinya son son ke lasi Karbi Anglong Autonomous Council non ke do promotum jakong thetik pusipu tin Karbi Anglong ontong jakong theni ni thegam long le Kasia jong si nang tum jakong thepik jong si Karbi Anglong non puta 60 dola jakong tang piklang protangte pinima pena mala bange thomhan eres don bange thom kali deti pini la bangso ahur ki pacho dun aghotna long kitu tum an eres lamon la pela bange thom Bijoy Singh Arun Kumar Jha Baliram Prasad atum phan a business an bon la unma pena mamat council an bon la unma non bisar lam si than sidan Bijoy Singh ke ita bhata do non pena mamat council an bon chegun ma jong si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong do prongte Bijoy Singh ita bhata pena bolom chegun jong si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong thepilang protangte Bijoy Singh non aron repen PWD norms karkan pe alang non hem charon kasi ki halata pasudang bangon hardware dukan dorata pasul pan bangon lalo pong tenitum Karbi Anglong Autonomous Council ja kong do buchini po pena mata pasul non apen aron re PWD a norm fulfill fe pin pen alang ni hem kasi ki non lata pena ma patong bangon eres tekni protante lapen hardware dukan dorata trading license ave pin si alang ni non so bangso hardware dukan sulai pom lata pena patong bangon jong si ja kong do protante lalu kong te Karbi Anglong arat non kitu prong atim Karbi Anglong tumhan ardom ji nili mata ardom ji tapi na bamat Bijoy Singh pan aprang si laheno ke chok chendai banglo bokajan hawar ke Bijoy Singh a joni si khai kachar wojimo abatai Bijoy Singh aprang nili pena chibonglo es englong pho president ni thang sing na chibonglo nili phanta ju me ju logi punili ta non na pen case do bamla nili ta FIR pe lo ni kan ni aprang lasi non ke nili phan kali si Karbi Anglong Autonomous Council phan si alang ke challenge alang li ri sang ho do pik lasi nangli tum aja kong thipik pangte nep prang ita phata bon piam hada ala building ba so piam hada trading la hardware dukan bon bitha la pangte Karbi Anglong arat ni tum ardom ji abro Karbi Anglong la pen dimahasau Siksidul district kule bang so tum harang duduni itu pupe ke non trading license da anutin tami si salam nang ji pu awareness bang department pe gi pike hada ko pilo itu be khol dunite dai da komania khai khang duduni komania khai khang duduni tum ningje je ke ta non son therak ni ta sona ghotna ke di lage Karbi Anglong Autonomous Council ke therak ni chini ni delo therak thek ta pen alang ni to maja kong thepik lang poten pena bamat aprang sna Bijoy Singh phan ot thato nitum ke enita nitum yong ta kiri lok lo kona ma kilong nitum ke apuki ran ko dai no apuki ran dai dekon nitum lem de chodai puni ke direct press meet an anos ni da asi normal nepsra nang po athe lake in uniform in duty ke do tumang si are pasodul lapen that ke do local inu yes tokbi mohen tokbi pandara e paso anu thenglang apu de thenglang jidin so me mati lage ko mane trading license officer tum dakki wangi ko man dukan chi bon non nang tum dukan kang hab la so phane ke wang ali isi awareness kopi apa si trading license importance ma halo so phansi wang trading license importance ta thanlong ni set thotam te lage matha na ko anu tinta opisi claim ma asi nili kachmiri dami kira lo
Karbi Anglong Superintendent of Police lapen SDPO lapen OC sir nang litum tame Prabjin balang thon netang po lapen council per yekten nai bangke labang thom tu pan ke normat ma penamat od not labang sini tu ninje chot Karbi Anglong Japra Langsopen Augustine Rongphar report Bisonat Karbi Live